Kari Pakistan kadang yai peteng mansyak tembo reki bom halaga jongkari haki kenhun leno kiba persya iki bor sensyar kari Pakistan. Kat kum na kilat petai kubor mentaga singi balang karpe tregu jemang arjar pesan. Kawai ka bos skul ka bakit iki kena skul ka bertemu menlej sya army public school ha ka nong ba khusdar ka badan haki benta ka phang syati lamsep ngi ka Balochistan province. Kala sya petai daki bom da ka batenra da ka wepat ka kali ka belakit lupa ya ki bom. Hagan nga jingjia la itu basan ngut ki breu ki layap lai ngut ki badai ki kena unongnya akan ka bos baru security guard mata ki peu ngut ki wepat ki kena ki bala mensau jurba hadu menta laong ba om syamladon kino ki kenhun king atiar ki balakam ya akan ka jingpan petai bom kat ba ki kubor ki laong ba ka we ni kitna petai kubor ki sipai dari Pakistan ki la keno ba ka India kadai ka baladon benta salendet akan ka jingjia da ka ba ka penbiang ya ki tiarele sya kileno jongkane kari kat ba ka India ling ba ka foreign ministry kala kentai mardor ya kan ke jingkeno ba klem don nongrem ba kala don benta ha kan ke jingpen tai bom